na rojo to nok khlomo tinio ang kaut ma the thaisu na no sayek na ring chungmale bose tining Tripura state jing pathar ba ikhu ye family no support anai ba pandawo sasani no khongno breke ham pandari maino ye kaya be chu ya khi samung tang thanai raw bo lockdown umoni karona wo braw no phaime ya khiong pai to nai lila seita wo ba ye tining adale samung bo matang phisia mai moi cha nung khe to ne bu khok chei ma raw bagra bu chari ya khi ye ada khebu no bara raw lagrum pa ye ma tongo no bara dam phori maya sung su cha to na ro pokhok chei ma ro gas test kroi phatharo bai khu ye mai ro mai kha pe nei de moi la nei de gas la nei de ke khok chei khok pe ung pai to na ro pho gbang ma tongo un sing ke ada khebu rum mo ha thu pa ye no bro thiyo pui chak chai sa ye la sa ye cha pai ma to na ro pho tongo ke bodi ke ye to nei lila se ta wachini nathin ni bru phong nathin phong tho Tripura ni tong chamro phong tho tawo company wa samung tang thang yek chapai to ne rok bang matungu ombo ye ang samchu mole ta ke tawo NGO song tham raw brown nang khru ye khe ye to nai BTDS Bru Tribal Development Society ke MBIDM Mizoram Bru Indigenous Democratic Movement ke IRWS Integrated Rural Welfare Society bo NGO khong thamraw nang khru ye tiniyo machaya manu ya ong tunai no phaime ya khiye no won chiyo rang khopui chabu he khlaime ya khiye ong ye tonai ro no bo organization BTDS MBIDM IRWS bo song tham organization sau thai laye braw no je mai mon jorawo nang khru laye tongo omba ye ang joto nok chaim chumole naraw problem mayaw ye tongnai raw naraw phone saye bo organization ke thamna khu pori mayo aichu phong tho horja phong tho saja phong tho naro no nang khru anai ma ba pandawo naro no health ke me anai ba pandawo breki chini bai thang ba pandawo bipot sompot klai to naro no te khu mainu ye jai ong ye to naro bo organization ke thamna naro contact ke mayo bo organization ke thamni contact number ang naro no dinai mohalla chikri ung to nei kroi sasa ni macha ya manu ya umma no problem no kaham ke sayek na ridi braw no khama khanang khunai umba ye BTDS Bru Tribal Development Society ni president achuman nang Bipin Kumar bin ni phone number ke 8729833615 boke BTDS Bipin Kumar bin ni phone number se Unsingke MBIDM ni General Secretary Philip Apeto bini phone number ke 9354300812 Unsingke IRWS Integrated Rural Welfare Society ni General Secretary achausa bini kebu 8415073833 bo number ke thamon ro contact khemayo bo jethin jaga tongphon ro ni address na pura kaham ke reha singke Bipin Kumar BTDS ni president general secretary MBIDM ni Philip Kumar Apeto ke achausa Apeto IRWS Integrated Rural Welfare Society ni braw je maimon jorawo je ko themon jorawo na health care ma ki jayung tongo je phone ro se judi khu porma ha singke bo video nai sauye na ro bo number ro contact khedi na ro je sama che manu yang tong phone na address na pura kaham ke ma singke na ro na braw health care na un singke tawo boro chungno boro organization ke thamno number contact number ro riye address pura kaham ke riye toye maine ro singke bo Gujarat won jinyo spa industry tangnai raw phobra phone je braw list rimon jorale mai sauha unke khaman jinyo company jin phaye gohoti wok cha tangnai raw braw phone no ration raw ata raw chana raw dailo raw alu raw gas raw umtei dakho yebro no phone pura kere ha unsike Bangalore tangnai raw phone bangma bodi ke braw no list re hasinke braw phone mayo Chennai tangnai raw phobra phone mayo ungtombo ye la chikriye ta tonglai di je bipot sompot klai to ni role bo organization ke thamna na ro je ko themodi ki ridi braw no jai khenai ye ang na ro jot to no sirim se khak chang ha